Lijep pozdrav svima. Dobrodošli u domaću kuhinju Sofra. Danas ću primiti jedan fini kuklop sa džemom od šljiva. Ovdje imam isto mlijeka, 4 komada jaja, limunov sok, malo brašna, 1 do 500 grama brašna, sad koliko će otići možda 300 grama. Jedna šoljica srednja šećera, tako ulja, tako kokosa isto i sa kokosom, znači tako. Sad ćemo fino ovdje dodati prvo šećer. Ja ću sa žicom, neću baš sad mikser, možete sa mikserom, ali tako. Tako, ovo je prašak za pecivo jedan, isto. Sad ćemo fino izmutiti. Ja ću ovaj kalup, mislim baš, evo vidite, taj kalup, sad zavisi od vašeg kalupa kakav je. Za moj kalup ide ovako ova smjesa sad ovaj. Znači dobro izmutiti. Ja volim ipak stakanu svoju, baš najbolje jeftino spadne svaka smjesa. I možete izvačiti neko što ne hoćete. Ovako, sad ćemo dodati ulje. Sad ćemo opet sad se sastojci sastave. Ovako. Limunov sok, ovako do jedno čašasto metra, sa limunom, mlijeko. Sad ćemo to sve izmutiti. Sad ćemo uzeti jednu srednju šoljicu, mislim ovako, srednja šoljica kokosa. Evo vidite, baš ovako. Za kapu. Tako sve po jednu šoljicu srednju ulja, znači srednju šoljicu šećera, srednja šoljica kokosa, 100 ml mlijeka, i 100 ml limunovog soka i džema, to ćemo na kraju. Sad ćemo fino ovo sve izmutiti i sad ću dodavati brašno. Evo, dobro izmuti. Tako jedna srednja ovako šoljica za kafu isto brašna. 2. Sad da vidimo kako će. I jedna prašak za pecivo. Tako. Još ću dodati brašna sad. Tri i pol ovako šoljice brašna. Ako ni gusto ni mekko, znači tijesto
Dobro je da nema ovih grudica, brašna. Dobro ga izglutite. Sve sastaviti. Tako. Evo vidite, ja sam sad ulila ovdje ulje. Od sad prema ovako. Ovaj kao dobro namazati. Najbolje rukom sve, da se ne bi ispiti sve okolo. I posuću malo brašna. Sve okolo. Tako. Sad ću ovo da izlijem. Tako. Evo kako je to fino sada. I uzet ću ovako ovoga džema. Ovdje sam jedan filđančić oraha stavila i miješala. Sad ću po jednu kaškicu. Evo ovako. Kako morate sve od domaćeg svojih proizvoda, domaćih šljiva svoji, morate što god napraviti od svog džema, svašta nešto, baš. I isplati se uvijek svoje domaće napraviti, a morate i kupiti sve ako neko ne može da napravi ovako domaće. Ja inače sve domaće pravim. Moje svoje džemove, svoje kiseline. Tako. Ovako od jedno 100 grama, na primjer, ovoga, 150 grama, džema. Jedna šakica oraha, jedna šoljica srednja. Evo vidite, ovako. Malo potopiti, sve to tako. Sada ide da se peče, evo pogledajte, na 180 stepeni do 30 minuta baš da se ispeče. I tako. Evo vidite ovaj moj fini kuglov sa džemom i sa kokosom i sa orasima. Mislim to je u džemu, mislim baš tako. Jest da se malo zalijepio, ali nema veze, on je opet dobar i ukus, onaj se uglavnom nije prisan, nije ništa, pravo fin sočan. Evo malo ćemo dekorisati malo kokosom. Ali fin je baš. A i morate šećerom prahu.
Ja ću kokosom, ja nešto volim više kokos. Još da se malo ovako stegne. I sve. Evo, pogledajte, baš je lijep, fin, sa džemom i sa kokosom i limunovim sokom. Vidjeli ste kako sam ja pravila to i to sve. Evo, ako vam se dopada, sviđa. A vidjet ćemo kako izgleda iznutra. Evo, ništa ne pali. Baš je lijep. Evo, pogledajte. Fino uz kapicu, uz nešto, uz goste. Znači, dobar je, mekahan je. Evo. Ako vam se nešto dopada, sviđa, vi se ovako napravite. Ako smijete jesti, ako ne smijete, to je opet vaše. Ako ima neko šećer ili tlak ili nešto, svaki ima sve, ako smije, šta, ako ne smije. I čao.